negde. Dragi gosti, dobar dan. Hvala na dolasku. Moje ime je Snežana Nešić. Jako mi je drago da sam pozvana za ovo predavanje. Zahvaljujem se Ansamblu Fonija i Dragani Kuzmanović naročito. Pošto je Novi Sad inače moj omiljeni grad, imam jako puno prijatelja i posljednji koncert kad sam svirala bio predlog do 10 godina. Ja iz dugo živim u inostranstvu, tamo predajem kompoziciju i savremenu muziku. Jako sam završila i harmoniku, kada sam izvodište harmonici. I veliko mi je zadovoljstvo da predstavim najnoviju savremenu literaturu za harmoniku. Cilj mi je bio ne toliko solističku literaturu da pokažem, jer nadaju će doći i kompozitori, mladi kompozitori koji su zainteresovani, pa i neki instrumentalisti koji možda ne poznaju harmoniku. Ja sam pre svega htjela da pokažem kamenu orkestarsku muziku za ovaj instrument. Mislim da je to možda i najzanimljivije. Vi svi znate i sluha jako dobro svirača u Novom Sadu. Vi znate kako zvuči harmonika, prilike, mislim, ona je deo našeg tradicionalnog folklora, na sreću, ali na žalost. Ali, znači, željam je jednostavno da pokažem kako zaista angažovani kompozitori danas pišu za harmoniku, pišu svi. Znači, to su hiljade kompozicija koje su napisane za 40 godina i nisam znala šta da izaberem, mislim, predavanje od sad vremena. Nadam se da će ostati vremena i za pitanje i razgovor. Imam samo nekoliko partitura. Ostatak ćete vidjeti ovde na ekranu ili ovde gde vam je udobnije. Ja sam mislila da će biti veliko platno, pa sam primjeri nažalost malo manje informatirani neki put, ali možete da vidite, odnosno ko je zainteresovan, ja mogu da vam pošalje dosta kao PDF. Predavanje će biti objavljeno kao PDF. Ja ću vam poslati link da znate gde možete da pročitate. Ja ću se više fokusirati na muzički deo i na neke vrste instrumentalnih analize. Evo molim za sve kompozitore koji hoće i moraju da pišu za ovaj instrument, da se obrate Ansamblu Eufonija. Oni mogu da vam daju stvarno detaljne informacije vezane za harmoniku, a i nova knjiga koju sam ja donela o harmonici, koju je serija, znači, Berenreitera izdala pre nekoliko godina, Bettine Buchmann, isto je tu, ja je poklanjam, Ansamblu Eufonija, Akademija će verovatno naručiti i sledit ćemo to. Tako da imate sve što vam je potrebno da možete da pišete, odnosno da izučujete ovaj divni instrument. Sad da počnem predavanje. Dragani se zahvaljujem što će ona da pušta. Bilo planirano da prezentacija ide s PowerPointa, da ja mogu tu da klikam i da puštam nekada. Mislim, imam se malo problema, ali hvala Dragana, na moj znak da ti puštaš 1.16. na primjer. Tako, ja dugo jako nisam pričala, predavala na srpskom, koji oprostite za neke čudne rečenice, odnosno ispravite me ako nešto ne razumete, to je jako bitno. Znači, ja stvarno hoću da mi sve razumete što je bitno. Ako ima nekih nejasnoća, možda možete pričekati neke pauze između većih delova, ali slobodno vidite molim se. Odnosno, ako se uopšte ne razumete, dobro, naravno. Tako. Vidite, ja sam nazvala, znači, u stvari ovo predavanje. Sad budemo dva. Nazvala sam kao instrumentalna kolaboracija, već sam objasnila da se više fokusiram, znači, uopšte ne pokazuju solo literaturu, nego više kombinacije instrumenta i načine orkestracije. Inače, harmonika postala stalni član svih ansambla specijalizovanih za savremenu muziku. Ja stvarno nisam, nažalost, u toku kako je tu u Srbiji. Znam da, recimo, Nemačka festivali za savremenu muziku do te mere, mislim, ima nekoliko festivala kao što su Donau Esch ili verovatno znate Darmstadt, Witten, Dani kamerne muzike. Znači, oni imaju svoje ansamble kao što su Klangforum Wien ili Musikfabrik, svi znate ansambl Contemporan, odnosno ansambl Modern. Oni svi imaju harmoniku već u svojoj praksi i na svim festivalima sa svojom klasnom kompozicijom mi stalno slušamo
harmoniku, znači to je nekako klasični instrument postao. I meni je nekako neobično kad mi je rečeno da treba da pričam o tome da to treba da se dokaže, jer to je paradoks, tako da nas mora se dokažiti instrument, to je problem tržišta i tržištih okolnosti vezano za narudžbine, jer naši svirači su stvarno, ja sam poznajem zaista scenu stvarno najbolji, mislim, najbolja škola. I ja bih želela da se oni uključe, naravno da su oni dosta konceptno aktivni, ja se nadam da će u budućnosti to biti mnogo bolje i lakše. Znači, harmonika u primjeru novi instrument u praksi, ovo se malo skojilo, zbog fonta, na kompjuteru, mnogo je bolje. Evo sad da počnemo prvi preteč u harmonike. Ovdje se možda mokici bolje vidi, pošto mi partitura je portativ. Portativ je prvi instrument u 14. veku, imao slične mogućnosti kao harmonika. On je bio harmonika 14. veka. Znači, on je naročito u renesanci i ranom baroku bio jako popularan i recimo Guillaume Dufay ili Francesco Ladini su bili izuzetno poznati kompozitori te epoke zato što je bio mobilan. On je bio na neki način emancipacija muzike, izlazak iz crkve i sekularizacija muzike. Tako da, jako poznati instrumentalisti tog dobu su svirali na portativu. Interesantno je, vidite, slično se razlači levom rukom. Znači, tu oko te cijeli, malo se razliku od harmonike, proizvod zvuk, način koji se proizvodi, ali u principu isti. Duva neki vazduh, mek se vrti levo i desno, kao sa strane srca, a desnom se oblikuju tonovi. Isto kao harmonika je slične mogućnosti čak da mobiliše zvuk, onako kao što se to i danas kada. To znači bio aerofon instrument, nažalost i danas nemamo toga djelka da mu pridržava instrument, dosta je težak, bio nekim savršavanjem instrumenta se malo redukovao, eto, težina, ali to ne utiče, naravno, harmonika je izuzetno kompleksni instrument postao. Vidite ovde, ja ću samo ukratko da kažem nešto o konstrukcijama, imamo ogroman dijapazon sa desne i sa leve strane, naročito dugmetara, pošto na dugmetari može jako puno tonova da se svira na jako malom prostoru, to je princip zbog čega uopšte taj instrument doživa svoju emancipaciju, ne zbog narodne muzike, pošto se svira svuda, čak i tamo gde nema narodne muzike. Ja vam mogu sa svojom malom ručicom, evo su više od 2 oktave da ubatim, znači svi mogući u tom kombinaciji akordi u desnoj ruci su naročito mogući. Vidite da je u desnoj od E kontra do cis 5, a u levoj od E kontra do cis 4 sa tim najnovijom registrom u levoj ruci koji je predno 10-15 godina uveden, dikom. Sistem registra vidite dole, možda je stvarno bolje malo tamo vidite te sitne stvari. To su ona 4 krugla znaka, vi svi znate možda šta su registri, slično kao na orguljama ili kao na nekim drugim instrumentima, znači to su jednostavno, kompozitori znaju u principu dužine neke cevi, duplo duža cev za oktavu drugi ton. Znači, ova dva gde su tačkice u sredini zvuče realno, samo se razlikuju u farbi tona, odnosno udaljenosti, pozicioniranosti, evo ja sviram to, uzimam C, to zvuči realno, znači jedan je sakriven drugi i njihova kombinacija, znači svi ti registri mogu da se kombinuju, da je taj zvuk. Sad imate one za oktavu više, znači 4 fusa na orguljama, ono zvuči kad isti taj ton jednostavno za oktavu više, odnosno onaj s tačkom dole 16 fuseva, zvuči za oktavu niže. I oni svi mogu da se kombinuju po matematičkoj mogućnosti 4x4 16, znači sve moguće kombinacije, ovo malo vredu su dole kombinacije. 16, znači sve zajedno 16, možda pali jedna, mislim su svi 16 tu. Znači, prilike pikolo, da vas ne buši sad, ima ko će da vam pokaže to, ali otprilike, to su te boje. U levoj ruci je sistem potpuno isti, sličan u svakom slučaju. Znači, samo kratko se tiče istorije, ona je konstruisan u 19. veku, ali jako bitno, kao malo se projekt, samo do kolega, ovde baš sam puštiva, ne znam kako je vama ovo toplo, može slobodno da otvori kad se vam odgovara, mislim, da budu zvučni primjeri. Ja glas spalim, da zatvorim. Ali javite mi jednu trenutku ako treba neku pauzu, malo projektima je ovo stvarno, ja sam 10 stepeni, odem u 3 zvogu, ono stvarno je šok. Da, znači ona je, važno je zaista reći da u posljednjih 40-50 godina jednostavno ova savršena konstrukcija je dostignuta. Naročito se mora reći da je leva ruka bila
usavršena. I to bi morala, to pre svega bih volila da još jednom napomenem, da je, znači, tradicija lako muziciju kao je harmonika bila primenjivana početkom, odnosno u drugom 20. veka. U levoj ruci bio taj standard bas. Znači, ja stisnem jedan ton, gostimo neku gorilu. Stisnemo jedan ton, a zvuči neko. Ovo je poznat idiomatski znak harmonike, znači, bilo napravljeno tako da bi mogli kroz moltur da se prati neka melodija. Šta je napravljeno, zbog čega je uopšte mi svirao taj instrument? Definitivno ne zbog toga, već zato što je ovom šipkom od dugačkom jednostavno uvedeno da se svi ti tonovi koji su zvučali kao diakordi odjednom postali melodijski basovi, free bass. Znači, sve mogu svirati. Uz bas sa strane. Znači, to je bio najveći poduhvat čega uopšte kompozitor ima uopšte želju da učinu instrument. Jer znamo, rekli smo već da u desnoj ruci imate i dugmat i tastaturu, razlike umetičke uopšte nema, jedino malo udobnije zato što može više tonova da stane do metoru, ali dobri instrumentalisti sviraju da uopšte apsolutno nema nikakve razlike, ja to ne bi uopšte izdvajala. Šta je bitno što se tiče harmonike? Za kompozitore, najbitnije, najsavršeniji detalj kod tog instrumenta je jednostavno mogućnost da u svim registrima svira piano i forte, da u svim registrima artikuliše od najkraćeg stakata do najvećeg legata. Znači, to je jedan od razloga zbog čega ona jednostavno kombinuje dobro sve instrumente i često ima, to ćemo vidjeti kasnije, tu ulogu baš da kombinuje. Znači da sastavlja različite grupe, odnosno što bi rekli Nemci enfremduje, da malo daje neku čudesnu nijansu zvuku, jednostavno betonirajući nečići tonovi između sebe. Ja bih sad u prvom zvučnom primjeru, da ne daljimo, sad mogu da kažem, koja je pokazala tu artikulacijnu mogućnost harmonike. On jednostavno može, kao kameleon, da se priladi u drugi instrumente, preuzme njegovu artikulaciju, njegov tuše i sve ostalo. Sad ćemo čuti u sledećem primjeru Jesus Torres, njegovu kompoziciju Accento, to je srednji deo, svira Iñaki Alberti, kako harmonika jednostavno postaje jedan ekvivalent klaviru. Vidite, na primjer, pričamo o toj fleksibilnosti, to je stvarno nešto zaista bilo cenjeno. Naravno da, osim toga, ja bih podvukla, sad smo to imala lično tačno gledačica kao kompozitora pre svega, da je užasna tendencija da se harmonika, kao što već rekao, koristi da povezuje zvučni materijal. I tu preuzima neki način sličnu ulogu, zaista u mnogim orkestarskim partiturama današnjice, baš onako kao što smo ih mi u mojoj klasi doživjeli i svirajući i slušajući. Koji rimski kosak naglašava da ima recimo drvene duvače u klasičnom orkestru. Znači šta imate u klasičnom orkestru? Imate klasičnu podelu, imate duvače, dače, drvo, estetiku na stranu, radi se o akustičkim nekim formama. I tu je drveni duvači su ti koji povezuju duvače sa duvačima kod Berlioza, kod sa limenim duvačima, znači drvo. Kod Berlioza je to malo drugačije, pošto su mešane forme orkestracije, ali se kod harmonike se vodi na to baš zato što ima razne i drveno i metalno u sebi. Na neki način može da artikuliše kao gudači,
ona dosta može da povezuje. Ja ću samo, na primjer, da ociram čisto par tremola koji su dosta povezuju sa praksom sviranja kod gudača, na primjer. Tremolo, odnosno da šepice. To je zaista, mislim, poznat fenomen. Potpuno se isto oblikuje, samo što malo teže, naravno, i treba znati koliko dugo i u kojim registrima se može svirati. Također i krošet, znači koji je sličan kao bačeni štih kod gudača, je također moguć. On se mapice razlikuje zbog težine meha, ali je sličan princip. Na tonovima ili na jednom lupnjava, ali sve zavisi od, naravno, od toga šta je kompozitor. U svakom slučaju taj mogućnost postoji, tako se zovu ti terminologije preuzeta iz gudača na neki način. Međutim, ja bih se sad vratila toj osobini koja je zaista fascinantna, da se jedan ton jako dugo drži, znači do beskonačnosti. Jer uzimajući gudače koji moraju stalno da menjaju gudalo ili duvače koji ne mogu, osim ako na pojedinim tonama ne sviraju kružnim zvukom, circular brief, u svakom slučaju circular... Da, hvala. Hvala mi je nemoćki to država. Ovde je jednostavno nevjerovatno da jedan ton, naročito pijano, može da se jako dugo drži i jako dugo se drži. Ja ću vam pokazati 3 primjera orkestarskih partitura. Prva je od Rebecca Saunders, gde je to jednostavno do maksimuma izraženo. Rebecca Saunders je inače kao možda jedan od najpoznatijih kompozitora sadašnjice, znači moj kolega na Akademiju u Hanoveru, i ona je priznala zajedno sa Jose Maria Verdu da je harmonika ovih instrumenta. Znači, oni ne propuštaju da koriste u svojim kompozicijama. Evo sada, Die Heroic 17, to je njena novija stvar, ne tako nova stvar s početka veka. Sad ću da okrenem i ovdje vidite. Prvo je tako, tako je napravljeno, znači harmonika sedi ovde bas gitara. Znači, one su na neki način, imaju neki stereofone, među sebe neke igre, 2 kontrabasa i klavir i 2 udarača. Vidite ovde prvu stranu, pošto je to malo punija, znači 2 kontrabasa i čelo, oni drže ton G i sviraju nekim četvrtonskim malim pomeranjima. Jako dugo se drži taj, znači stvar sa nekim slušnim kontinuom. I kasnije preuzima harmonika u sledećem taktu, ima ovde nažalost malo sitnije, ali ona preuzima, znači, komplementarni akord. Čućete kad harmonika se desi, kad prosvira, znači ona, to je izuzetno osveženje, pošto tu stvara neku zvučnu protivtežu, naravno skroz drugom registru svira i jako dugo drži taj ton. Možeš malo to vidjeti.
znači ulje, a klavir pastel. Čuli ste onaj akord dolazi, pa onda onaj eko u klaviru, skroz je suprotno sama, znači tom dugom akordu u harmonici. Nažalost ovde harmonika nisam tako čula. Ne, možete da vraćate sledeći. Znači, čuli ste tu primjenu i osim toga ste čuli hvala Dragana. Znači, čuli ste, ona koristi jako ekonomsko i vibrato u samom zvuku, da osveži zvuk. Vibrato je to što je izuzetno interesantno na harmonici, ima skroz drugačiju ulogu, obično poziciju koju ćemo čuti isto. Znači, svaki ton može da se vibrira. Ili akordi mogu da se vibriraju. I to možete na različite načine, u svakom slučaju, što bi rekli Nemci, weniger mehr, also više, neki put manje, neki put baš vrlo minimalna promena ta zvuka u ansamblu može da slično bizbligandu kod ovih duvača ili šta ja znam, mali neki čudnim promenom može da jednostavno osveži zvuk. To koristi Rebecca Saunders, inače često njim kompozicijama. A onaj početak koji ste čuli s onim 4 tonima, svira harmoniku u 100. taktu, isto 112. taktu ili slično taktu, možete posle vidjeti partituru, pošto isto tako znači sve to može da se svira. Naročito ako su čisti registri, znači ti tonovi mogu naročito donje oktave da su do terce čak promenjeni. Naravno je to jedan sistem. Zavisi od toga naravno da je ekspresivna sad do koje dinamike želite, znači stvarno naročito u donjem registru jako moguće. Ja bih napomenula mladim kompozitorima da postoji neiskorišćena, znači tek se sad iskorišćavaju te mogućnosti da se registri. Pošto se viši registri su stabilniji, a niži su malo skloni više oblikovanju, može da se tako napravi da recimo, ja ću se slijediti u levoj ruci, da gornji ton ostaje, a donji se spušta. I time nastavimo diferencijalni ton. Uzet ćemo neki drugi registr, ćete čujete kako pikolo ostaje, a ovo dole se spušta. Neki put nastavno od diferencijalnih tonovi, pa je to za elektroničare jako interesantno, na primjer. Inače, ja neću stići da se bavim mnogo elektronikom, ali sam taj fakt da harmonika može da sviri jako guste stvari, stvara diferencijalne tonove. Znači, našto visoke oktavi mogu da se produkuju niski i šta ja znam, to zbog toga je taj instrument često se koristi i za live elektroniku hoće. Sledeći primjer koji ćemo sada, ja bih samo volila da malo objasnim, ćemo mi čuti. Hvala, Dragan. To je Fama, Bert Furer je kod nas dosta poznat, on je profesor u Austriji i dirigent. To je Für Theater und Größeres Ensemble Abstimmen und Schauspieler. Znači, za veliki ansambl, 8 glasova i glumca. I vidjet ćete, isto kao kod Rebecca Saunders, nažalost je malo manji su primjeri, ali harmonika je ovo što, evo, možda i nije tako loše. Ovo što stoji, to je harmonika. Znači, ovo što ima krupne ove krompire na početku, mislim, nažalost, ja zaista mi žele, sam škilo će se celo poplatno. Znači, ovde se isto vidi, imam PD partituru ovde da pošaljem primjera koji mi treba. To je ovo što stoji na početku. A i čuje se na samom primjeru koji ćemo sada čuti, dok ostali imaju pokrete, znači duvači, naročito drveni duvači i udači, oni imaju neki veliki arpeđa, harmonika drži zvučni kotinu na početku, tu sa 2 tona. Na kraju fragmenta koji ćemo čuti, posle ovih glisanda, svaki put posle ovih glisanda menja se tekstura same kompozicije, harmonika svejedno uglavnom drži te tonovi dalje, dok drugi menjaju ili pauze ili akorde, ona drži i posle, na kraju fragmenta koji ćemo čuti, ona se pridružuje u tome plivenim duvačima. Znači, pošto je malo imala epizodu svedljenja par akorda, ona se opet vraća, tako da ona daje i pored tog cijelog pokreta svoje mogućnosti da svira i levo i desno. Ona jednostavno daje stabilnu harmonsku centar. Sve vreme. Hvala.
htjela odmah. Da, sljedeći. Super, pustiti. Matijas Pinčer, Zude Pavlo. Da. Ja sviram harmoniku, odnosno sljedeći namičku branu. Pokušajte da provolite da svirate harmoniku. Njegov cilj je baš suprotno da sakriju, samo ih svira. Znači, osim toga što ona povezuje i zvuke orkestra, ona se kao kameleon jednostavno lepi čas sa oča za muziku. Zato se i njegove i jesna ideja, zbog taj su Zude zovu te neke melanholične atmosfere, čak možda depresivne atmosfere, da jednostavno sve vreme se samo nagoveštava nešto, a nikad do kraja ne iskaže. I harmonika tu stoji, tu vidite, to je za 3 orkestralne grupe, 3 solo čela i 16 žena koje pevaju. Harmonika povezuje, znači, 2 grupe orkestra. Ono koji su budače, ono koji su buvače, dok harpa povezuje klavir i ostale žičane instrumente. Ja bih sad, u sledećem primjeru, znači, volila da izrazim, samo sekund, znači, samo da vam pokažem kako kompozitor Jose Maria Sanchez Vertu, inače takođe moj kolega, takođe onaj koji je rekao da je harmonika njegov instrument, izuzetno angažan španski kompozitor, ne propušta stvarno da piše harmoniku, piše uglavnom za Injakija, on je Injaki Albertija, i Injaki Albertija ovde svira, potražit ćemo primjer koji je sledeće, treba CD-u, on svira sa orkestrom Saragose. I kod njega je inače specifično u kompoziciji da koristi baš tu mogućnost da svira klaster u svim pozicijama, od pijanissima do fortissima, i koristi, osim principa vibrata, takođe i dosta, čućemo kasnije, znači i tonove klapni, kao i vazduh. Hajde prvo poželjamo sledeći predstavljamo.
Znači, čuli ste, kompozitor primenio ovdje principe zgušnjavanja klastera povezano sa ostinantom i primorjem. Naravno da se to dešava posle 30 minuta muzike i da je to dosta si temaci po neku reći. Ja bih sad volila, možda pripremiti primjer 12, ja ću da ispričam što tome. Znači, vezano za tradiciju. Ja bih rekla da je taj fakt da jednostavno harmonika nije član klasičnog ansambla, čisto baš motiviše kompozitora da se probira u njegu. To se naročito dešava u kompozitora koji su teatralnog tipa ili za muzički teatar, jer provociraju onda neke određene asocijacije, naravno, ili vezani za lakše žanre ili 90-ih tamo, od nas pretpostavljena i naša narodna muzika, ali ja pričam o zaista ozbiljnim kompozitorima, kao što su Luciano Berio i Maurizio Calvi. Tako da, na primjer, Luciano Berio, on čak koristi u svojoj sekvenci 13 standard bas, onaj koji smo pričali da postoje, ali ne na nekim ritmičkim strukturama koji poziciju ne voli. Meša te tonove. Znači, meša te akorde. Znači, to su brze promjene harmonije sami u sebe. Time stvaraju jednu melodiju atmosferu. Do te mere poznata kompozicija Luciano Berio, o čemu tako zove šanson, te neke melankoličnosti, može da se nađe, da se čuje u note i da se nađe da se čuje snimak. Ja bih sada voljela, ovako se, znači, klasteri se, znate svi kako se klasteri lotiraju, znači kao crne fleke. To je jedan primjer. A sad bih pokazala Manuela Hidalga. Znači, Manuel Hidalgo je inače izuzetno poznati kompozitor koji voli da provocira. I on piše introdukciju i fugu iz klaviške sonate opus 106 od Beethovena za akordeon, za harmoniku i orkestar. Znači, on uzima delo koje je, mislim, do te mere poznato, evo partiture, ćemo pokazati, delo koje je jako poznato i virtuozno klavirsko i stvara neku malu parodiju, u stvari, ali jednu inteligentnu provokaciju. Ajde da čujemo prvo drugi primjer, pa ćemo nešto reći o tome. Namera kompozitora je jednostavno da pobuđe neka očekivanja, ubacujući te neke ploskele, čak i gestosni neki preterani tremolo ili očekivanje neki pedalni ton koji kao da traži razrešenje, ali to se nekako sve ne uklapa i jednostavno ne dolazi do kadencija, naravno i do velike fuge i zaista je vrlo izuzetno duhovito kad čovjek sluša do 10 minuta, jako smiješno. To je 70. godina kad harmonika počne način se primenja, onda je baš bilo interesantno. Međutim, danas čovjek ne može to toliko baš da provocira, se toliko stavila kao instrument, tako da su slični primjeri kao ovaj sledeći, od Johannesa Sheltona, malo bi sam rekla, Dragana, kao da možu, Madrija, omažio a Francesco Landini. Znači, to je i posveta Francesco Landiniju, znači kompozitor, inače njegov omiljeni kompozitor, Francesco Landini, inače, kao što vidite, sam svirao portativ, bio je čuveni
svirač portativ u 14. veku, ali bio je prvi kompozitor koji je bio slobodan. Znači, on je na neki način anticipirao Ređento time što nije više za crkvu ni za cara, već jednostavno jedan od prvih izvođača sekularne muzike i portativ se izirao za sekularnu muziku. A sačuvana sa ta tri madrigala, Johannes Schurman, on koristi princip seriografije, odnosno citotista, kao što, na primjer, Andy Warhol ima tisak, pa onda različitim bojama, odnosno različite površine ucrtava Marilyn Monroe, tako on koristi neki principe originala, znači ili motive, ili moduse, ili zvučnu idiommatiku, da bi, kao eto, napravio neki kopiju, makar kopiju tu širok pojam. Evo, na primjer, da čujemo sada, možeš da pustiš sledeći primjer? Da, 30. Harmonika je tu kao neki pojam. Čujete da vazduh svira sve vreme. Ne može čovjek da se odluči i vrlo duhovito slično kao ti dao da se ide s time. U drugom stavu, znači, de diminutu, on, slušajte, isto koristi jedan stari modus koji je sačuvan od Latinija, a koristi i kanon. Sledeći reći, možete pustiš, ja sam nam da je sledeći.
uspeo da dočara čak i na temperu reštini. Neki naboještaj, neki melankoliju, jednostavno nevjerovatan iz mene stvarno izuzetno elegantan metod da se uradi ova kompozicija. Inače, posjeća na Gerarda Pezona, što tiče svojim tipom aranžmana. Gerard Pezon, današnji jako poznat kompozitor, također koristi slične metode obrade da bi napravio nešto novo. Skroz drugačiji pristup pokazuje svima, vjerojatno, ne znam da li je poznat kod nas Wolfgang Rihm je možda i najpoznatiji nemački kompozitor, bar koga oni vole, Nemci. On se obraća harmonici jednostavno kao fenomen i to što ona može, to primenjuje u njegovoj kompoziciji Fecen. To je ciklus Teodora Ancelotti svira tu sa Titim ansamblu na sledećem primjeru. Ja bih samo ovo odjasnila. On koristi, to su 8 Fecen, znači komad delić. Koristi stvarno virtuozno sve strane harmonike, jednostavno komponuje sa muzičkim kvartetom. Ja bih samo obratila pažnju, pošto nećemo se vraćati, vidite da se jako sitno na početku, dosta virtuozno i gudači sa matavatom, i harmonika, o bože, kako se slavište, i gudači i harmonika, znači imaju u velikim triolama, ali jako sitno 32 i stalno su akcenti na triolama. I onda se sve vreme pretvaru u normalne triole i podsjeća na neki valcar. Znači, transformacija materijala. Znači, iz nekih ritmičkih struktura se stavaju nove melodijske strukture i tako u celom telu. Onda da čujem sad na sledeći. Da, probaj. Ajde sledeći.
utisak stvarno nekog orkestarskog platna. Dok je od 80. godina, recimo, Isan Jun, koji je relativno poznat kompozitor, pisao kao za neki klavirski kvintet, znate, znači harmoniku gleda koji klavir, pa se čovjek pitao zbog čega tu ne sedi klavir sa tim svojim pedalom, drma te akorde, jednostavno nije bilo pisano, tražio se instrumentarijum za taj. Danas je do te mere podrazumeva ta analogija između udača i drugih instrumenta, čuje se da harmonika jednostavno tu preuzima ulogu zaista neki način duvača i dobije se neko pravo orkestarsko platno i moguće da se vrlo gibko, kao kompozitorski radi, sa promenama tekstura i svega. Ja bi, vidim koliko je vremena ostalo, ja bi sada još jednu kompoziciju, ja sam najbolj to sledeća, samo da objasnim, samo kratko idem vremena, još način kompozitora pričala o stereofoniji. Znači, to je jedan instrument koji ima mogućnosti da na dve strane svira potpuno isto. Znači, bilo da li isto vreme, znači Pavarović da je ton, ili... Mislim, ta mogućnost stvarno je jako redka, zato što je to jednostavno prostora dimenzija. Znači, zvuk dolazi za dve strane, znači antifonost, i to fascinira dosta kompozitora. Naravno da svi sve to možemo bez godana, možemo da radimo i na violini, odnosno čelu, time što ćemo na dve različite žice da podesimo pa sviramo isti zvuk. Ali ovo je skroz druga dimenzija. Kod duvača, to je jako važno sledeću kompoziciju, čućete zbog čega to koristi, jednostavno s dve različite klapke se svira drugi ton. I on, znači, povezuje taj dve sličnog tipa tog tremoliranja, kako se to ne domatiš atmosferu. Jose Maria Sanchez Ferdo, Damar. Da. Za harmoniku saksofon. Ja se nadam da je to sledeći primer. Nažalost, nemamo note, ali poslušajte dobro i probajte da razgraničite šta svira saksofon, šta harmonika. Ok, ajde da pustimo do trojku. Koristi tu magično treperenje instrumenta i sad kod flaute se koristi različite klapne. Kod Zemanili samo završava kod anatomije, to je jeste neka slična estetika. Ja ću samo da pokažem jednu partituru kako se Šarino notira te stvari, pošto su dosta mnogi preuzeli od njega. Baš... Znači, uglavnom se taj zvuk vazduha notira sa dijamantom. Neki notiraju to čak, znate, na posebnom, kao kad se klavirski pedal svira dole pa se na posebnom listu stavlja, neki to notiraju tako. Neki notiraju sa krstićem. Uopšte ne postoji sad nešto... Da, ne postoji, nažalost, kao često štantu notaciji, ne postoje te stvari, ali jednostavno dijamant ili krstić, daj mi da vidite s izvođačom ako budete misliti kako to najviše odgovara. Vi ste čuli da ovo dosta koristi ovde i zvuk taj
ne mogu da nađem tu pa da tu, evo tamo da se ne vidi se, znači on koristi dijamante, to je backbone bluza, harmoniku solo, on često koristi u ansamblu u novim kompozicijama i nikad ne menja. Odnosno, čak mi se žalio sa autora Šarinu da čak i kasnije htio da promeni, pošto je uvijek problem kod tih znakova, ali to je onda problem izdavaštva, oni ne žele da menjaju. Znači, izdavaštvo ne želi da menja, oni moraju da baci sve ono izdanje. Tako, ako kompozitorima svog izdavača mora jako da pazi, naravno, ako sam izdaje šta piše. I dosta je dobro vidjeti kako to drugi rade, ali šta je praktično, pre svega šta je praktično izvođača. Neki put jednostavno može da nervira kada se notira, znate, u levoj ruci to je ova klavka sa strane koja se izvodi, to je skroz izvan desne i leve ruke i neki put stvarno postoji potreba da se piše na posebne linije, kao što često piše za pedal na klaviru. Ja bih sad htjela da pokažem jedan kompozitor, Georg Friedrich Haas, on je dosta ga izvodi Klang for Rubin. On je pisao, kraj prošlog veka, napisao je dupli koncert za violu, harmoniku i veliki ansambl. I samo hoću da još jednom čujete kako te tembralne mogućnost i tembralnih njansa kod harmonike ima smisla u toj muzici, jer on koristi, kako kaže, on želi da postigne polifoniju zvučnih farbi. A misli da je to muzika u budućnosti. Znači, ne polifonija melodije, nego zvučnih farbi i time koristi levu, desnu ruku harmonike, tu malu razliku u tembru i mogućnost se meša sa najrazličitim registrima i instrumentima. Ja se nadam da sledeće primjer. Znači, Georg Friedrich Haas, jedan izuzetno interesantan kompozitor dupli koncert. Ovako, mi sad imamo dosta vremena je prošlo, vi ste vjerojatno imali, ja znam da nema dugo se prati i našto ovo sali dosta je. Ja sam mislila da vam pustim jednu svoju poziciju da bi mogla nešto da kažem kao kompozitor, ne znam da li se vas to interesuje, pošto dosta dugo. Ja bih volila da postavite pitanja slobodno. I ja sam prvo planirala dve, ali sad mislim da je dosta predugo, nema potrebe zaista. Mogu da vam objasnim samo čisto kako jedan vrlo bitan zbog čega se u savremenoj operi danas toliko koristi harmonika. Jer problem je te tendencije da je veliki orkestar se jednostavno smanjuje. Znači, tipičan, standardni ansambl za savremenu muziku danas je simfonijeta tipa. Maksimum. Znači, od 5-6 instrumentalista do većeg ansambla. Do većeg simfonijete. Znači, jako retko se piše za veliki orkestar danas u operi. Tu postoji više razloga, ne samo estetskih i istorijskih, već i tržišnih i mislim što je potpuno razumljivo, a i jednostavno, ali i muzičkoj tendenciji da se dosta fragmeno instrumentira, da su tako dosta kompleksnije to što mi danas sviramo u orkestru savremeno nego što je sviralo u 19. veku, znate. To je sve dosta povezano. Ali harmonika, vi ste čuli, ona ima tu sposobnost da jednostavno tako u sebe usisa sve te druge instrumente. I to mnogi kompozitori koriste baš zbog toga i operi jako bitno, jer je onda dosta mobilnija opera. Jer savremena opera se dosta često ide na više mesta, nisu vezani samo za neku opersku kuću, možda o tome dugo priča, ali to je jedan od razloga. Zašto se danas u savremenim operama, jednostavno svaka operska kuća ima oko 50 samo državnih, plus slobodnih i svobodnikaša. Ja
imam sreću da sviram često i svoju muziku u operama, ali i u Hanoveru sam tamo stalni član i non stop imamo. I ja pokušavam baš pričam sa dirigentima i stalno se pričam o toj temi, kako to je interesantna pojava. I zato sam ja htjela samo kratko da vam kažem da sam nedavno imala baš premijeru fragmenta svoje opere i da sam ja primetila da ono što ja koristim često drugi kompozitori. Harmonika kao dosta dobro povezuje ansambl i strašno dobro prati pevače. Znači, ja mogu samo kratko da pokažem partituru, ne znam da li imam potrebe da vidimo, evo to je početak posle scene koji će, harmonika je tu, ona se inače notira tamo klavira i udaraljki, dobro, iz kompozitora napred. Jednostavno koriste tu gibku strukturu harmonike. Ima samo 3, znači flauta, klarinet, oboa, i samo 3 udača. Htela sam broj 12 da bi jako pitan. Znači, violina, viola, da, i čelo. I harmonika, faktički, preuzima, ima se cijelu grupu u sebi. Ona svira to što ovi sviraju kao grupa. I povezuje se sa drugima, znači, klavirom i udaraljkama. Plus, pogled svega toga što ona daje balans grupi, tako da imamo taj prostorni element, ona jednostavno jako je dobra za povezivanje harmonije i prati pevače, a na nekim jako tihim mestima difuznog tipa ona daje harmoniju. Znači, pošto je jako teško naći harmoniju, da imate samo 6-7 instrumenta koji mogu svirati samo 1 do 2 tona. Znači, harmonika, ako ne klavir, preuzima tu ulogu mnogo drugačije, jer ona oblikuje zvuk jednostavno, slično kao i ona. Za razliku od klavira koji gubi, ima jednostavno drugi domatik. Možda možemo da čujemo samo početak. To je jedan demo snimak, pošto sledeće godine će biti pravo izveđenje, to u Montrealu, u Šamplitu, kompanija svira i tako. Čućete. Ja se nadam, tako.
Američki stil pevanja, nije u Ležetu, samo da znate. To će biti sledeće godine snimljeno studijski, tako da će malo drugačije. Čuli ste, znači, da se harmonika meša sa svim instrumentima. Znači, nije uopšte stvar u tome da se razaznaje kao instrument, jer je to jedan instrument koji dosta oblikuje ansambl. Ja bih sad pustila još jednu stvar, ako nema ništa protiv, do kraja bez komentara. To je bilo poslednja narudžbina, dosta su dobri izvođači, osim mene, ja to sviram harmoniku. Tema je bila melanholija, pošto su instrumenti bili multikulturni projekat sa svih delova sveta. Bio je santur, prvi, znači, instrument citra iranska, zatim bili su dva klarineta, profesor sa Akademije u Lucernu, bas klarinet. Onda je moja tema bila, jednostavno morala sam da povežem 8 instrumenta, harfu, mandolinu, citru i taj iranski instrument kao harmoniku i dva klarineta i onda sam jednostavno se odlučila za temu melanholije u različitim kulturama. I tu čak ne izbegujem da primenim neki, možda naš neki modus, a koristim i citate iz Mahlerove simfonije kvazi Eine Ländler, tempo jednog Ländlera. Pa možda pustiš taj primjer, ja još on može postaviti pisanje.
Hvala na strpljenju i pažnji. Molim vas ako imate nekih pitanja, postavite odmah i priđite u spontano postave. Tu imamo malo materijala i tako. Hvala. Da, dugo je bilo. Nije bilo nam je zadovoljstvo i puno toga novog su sad čuli. Razmišljam gdje smo mi. Međutim, ipak se kod nas vremena menjaju, kada se otvaraju, dolaze mladi ljudi koji potpuno drugačije gledaju. Tako da je harmonika u stvari krenula ovde malo, u stvari su kolege iz akademija počeli drugačije da razmišljaju. Da, pa tako je bilo uvijek, jednostavno, naravno da nadobrao ste potpuno, ali s druge strane, ja nekako to ni podcjenjivala način kako koji naši ljudi više i muzičarski i kompozitorski sve to je na svetskom nivou i radi se o tome da postoje te tržište u povijesti. Znate, harmonika je povezana sa savremenom muzikom, ne može da se izdvoji iz toga, a savremena muzika je skupa. Mislim, uložiti, to je cijela politika, uložiti u jednu narudžbu, znači da se to delo ostvari. Kako to funkcioniše, to znači od mnogo faktora, ne samo od novca, naravno, potreban je taj neki kontinuitet koji smo mi kroz rad malo izgubili. U mnogim nekim podelima živi dosta nova muzika od susretanja, od festivala. Znači, gde je naš festival Opatija ostao posle, to se sad ne građe novi festivali, što vi kažete mladi ljudi, evo ansambl Eufonija, to što se pokreće ovim festivalom, isto fantastično, zato što je povezano za muzičku praksu i dosta dalekosežno, inače pričamo o festivalu oko koga se država. Ja sam optimist, zaista. Što se tiče muzičkih ideja, pre svega, ja mislim, i pored tog spoljnog mogućnosti da sam kao kompozitor i nešto kao radim u Nemačkoj, ja mislim da je dosta iscrpljeno, postoji određena idejna iscrpljenost i u savremenoj muzici, gde na našim prostorima postoji dosta novih ideja. Ja sam sigurna da se naš mladi kompozitor ima već dojam koliko njih koji se dosta i svetski postaju poznati i ja mislim da to uopšte nije slučajno, već da je to baš razlog za to što se to ponagomojavalo puno nekih ideja kroz decenije i čekao se na taj trenutak da može čovjek da odakne i stvarno postoje sve pretpostavke, jednostavno ja sam sigurna da će to promeni. Pretpostavljam da nije lako, nijednom mladom kompozitora nije lako, u Nemačkoj nije lako, samo u Berlinu živi oko 1000 kompozitora i čeka na narudžbinu i ko za čime se bave. Kod nas se još uvek klasična muzika ceni, ako ništa, barem u narodu, i to je jako bitno, ja se nadam da će to tako i ostati. Ja sam, mislim, to što ja prezentuju, to su ipak snimci sa festivala, mislim, ne može svaki kompozitor ni da se pohvali da ima narudžbine, ni čak ni u zemljama koje su razvijene. Jednostavno, ja sam sa poslednjom kompozitorom htjela da pokažem jednostavno da ja se volim odakle sam došla na tu muziku i taj mentalitet i to neko shvatanje, bez da ilustracijno koristim. Prvi put koristim u životu te neke moduse, ali jednostavno mislim da postoji za muzički izraz mnogo toga to što mi možemo kao kultura da damo, u čemu su drugi dosta rekli i drugi su možda dosta izgubili time što kopiraju te takozvane evropske potencije. Nemam ništa protiv njih, ja i sama predajem savremenu muziku i kompoziciju, instrumentaciju, ali mislim da neviđen potencijal leži ovde i da je harmonika kao takva, jednostavno postoji dobre i loše strane. Loša strana je to što se dosta naviklo da se tu narodnu muziku narednih 20 godina nekako se bez veze povezuje, to je potpuno drugi instrument koji se koristio u muzici. A dobra tendencija je jednostavno što nove misli tražu nove instrumente. Ja sad nisam htjela da dam neku standardizaciju instrumenta, zato da nikakav katalog, nego kompozitor može svojim sluhom i svojim razmišljanjem da stvori neki novi efekt. Nikad nije došao do efekta što je rekao, ovo pokaže mi, to je super, zapisao sam efekt. Ne, nego kroz samo ideju i strukturu, tu može da se stvori nešto skroz novo. To mora svaki kompozitor ima u vidu. Harmonika je potpuno neiskorišten instrument, dosta je sve što se tiče zvuka i služi tu još za otkrivanje. Ja sam u posljednjoj kompoziciji zato htjela da pokažem da ta improvizacijona element, recimo, jako je interesantan isto bio. Znači, mi smo tu kao eksperiment napravili, prvi put sam koristila prve improvizacije i time što je dosta sve pokretljivo i može dosta da se oblikuje izvučno, onda je to bilo isto interesantno i sa te strane u kompoziciji, ali naravno i ta neka atmosfera koja se kombinuje sa Mahlerom na političkim kulturama. Ja sam sigurna, ja sam pozitivna što se tiče te strane i još jednom se zahvaljujem grupi Eufonija, mladi kompozitori, izvolite, obratite se, tu ima malo partitura, nažalost. Bilo bi jako interesantno prije što se rastanemo, ja bih to volila da objavim, da imate svi možda i te PDF-e, tih partitura i snimke na raspolaganju. Pa najbolje bi bilo, ja sad trenutno nemam link,
mogli da izvedemo. Ja bi ostavila taj link. Pa ne, mail možda, na nečiji mail ili možda rada na sajtu, pa ćemo se povezati. Pa možemo poslati vašim profesorima da vi to imate, da, sve te primere, znači jednostavno, kao PDF, kao MP3, ja ću se sve tim kompozitorima da ih zamolim da dobit ćemo dozvore s problema, oni su svi bili jako srećni. Ja sam rekla da njima ovdje prezentujem, jer Rebecca Saunders i Verbu, oni su svi jako pozdravili i uopće nisu. Morat će jednu priliku moji doći. Vama još jedan hvala. Hvala. Bilingvala, na engleskom i na nemačkom, koji Beret Reiter sada izdao. I ja bih volila da Akademija u Novom Sadu dobro to naruče. U svakom slučaju za sad ima grupa Eufonija. To je dosta katalogizirano i jako dobro dati predlog sva sve muzika harmonika i korišćenje tehnika. Imate i tabele ovde i CD sa primjerima, to je jako dobro izdanje, sada svi savremenu violinu, savremenu gitaru, oni celu seriju, imaju to pre nekoliko godina izdano. Samo da znate. Naravno da je najbitnije sa živim čovekom raditi, ali super kopirati, imati za sebe te stvari, kad nas možeš uvijek da se kopira, ali da znate da to postoji, to je Bettina Buchmann, Techniques of Accordion Playing, Spieltechnik des Akkordeons. Ako se može to naručiti samo? Da. To bi ja ostavila ovdje na Akademiji link. Ja bi to za muzičku školu, onda da vidim da se to... To će biti pod ovim linkom isto, tako da vi znate. Ima engleski. Da, Bilingvala je. To je dobro. Znači, to je dosta elementarno, ali dosta ima dobrih podataka. Kompozitori, ima ovdje kompozitora. Ja sam se meni baš žao. Ostalo su izvođači na različitim instrumentima ću postaviti, tako pa dobro, bar jesam se. Ništa nećete biti što je posljednji bude prvi slučaj. To dobro. Ja bih volila da kompozitori su malo kuće da oni to imaju. Znam da je ovde kako sistem predavanja, baš su zauzeti studenti i dosta toplo danas, ali biće. Hvala žena. Elected.